Kreni se ovako malo. Nemoj da skrala. Da se neće, ni šoferi, ovi, samo jedna kurca. Hajde jedno na samo, u kojem želi? Ajde, ulazi Halima, otvori. Sebi samo koci dajte, znamo, da vidim da nije koci. Doći još sve sa ševom. S kime ti? S Ajrom. Muldo, ja i ti, jel ja s tobom idem. Ej, Halile! Ostavi da je tvoj. Babo, drži ovu nestam. Ej, Halile! Pogledaj malo vam. Primaj mi staru. Noći Hadžija, noći je u kuću, pohodit će. Gdje ti vidiš Pega? O jebote, grom. Pripada mi piču. Jesi pričao sa sinovima, jesi? Pa jesam, dobio sam pismo od njega tako, malo sam dobio rezonode od njega. Ja. Jes, preko pisma. Dobro su, uglavnom zdravi su. Jel tebe Halil sluša? Sluša Halil, da. To je mi. Halil sluša. Zauši ga odmah, reci. Ja i Halil se slažemo, samo tako. Nema problema, nema nikakve. Uglavnom da je ono bitno. Čestitam kad si zapamtio, Hvala. a kad uđu opet ću ti čestitat dolazak i tako. Hvala. Uglavnom, eto, to je bilo to. Ja. Hvala Bogu kad sam zapamtio. Ja. Da to bude u redu.
Kako penzija, skолько sam rekao? Nikako. Kako dobijem neku, ja nema. Ma jedan bude bolje. Vidite se kako je pošlo, sve ide bolje i bolje. Bolje ide, nabolje Božjem pomoć, piše sve. Pa ne treba ni zavljati, neko je stanje, jako pa... Ajmo doma, ajmo doma. Nije, malo je krov. Ne treba ona iz dođe odalje. Neće ova dođe. Ovaj malo doženje tamo, malo doženje. Ne mogu se čekati njega. Samo vi pričajte, veselite se, nemojte šut. Ja, tako. Nemojte šut nikak. Sjedi, gor, sjedi, hajde, ja sjedi, hajde. Gdje je malo doženje, ako se, a? Jesi drugo šerpe? Možda ovdje sam jedno. 10 dana bolje. Sve najbolje. Sve najbolje. Tako, ima li još kakvih žena? Ja vidim djeci vrema, još ne onda. Trebaju nije. Ali da ti čestitam, sve najbolje, liternim lodom. Neću da se ne sjeći. Možete šal da me ne sjeći došlo. Jedna je strina kuhože u kokoš. Hajde, gor, ići. Što to valjela? To je gospođica. Ali, sve se tam da ti bude sa srećem. Lijepo naša glumička. Nek imamo i više. Sad je Krušević. Hajde, hoćeš odere? Uz bombe. Kako nema mjesta, hajde. Šta mu bude, što bilo? To ima. Evo vode, ovo ću. Ima stolice ovo. Širi žena. Hajde. Kako ste vi sve? Hajde. Ej, Bože. Dobro, kako ste vi? Dobro je, Dobro je, dobro je. Hajde, sjedi, hajde, sjedi. Hajde ti bude šero, vila da ovo. Ja. Moja izvjela sam mi dobro, ja ne mogu da Ne, Bogdan, svi sam se. Demka, kako je? Reci ima ulja života. Ovo se bude reći. Vi odoste mi nakon puta ostane sve. Da stiže, sjedi. Evo vode. Jedva. Šta je ovo došlo? Ševal je nas prošao. Vaše. Zaboravila kadira. Ostao dan gnojc. A ja? Ja me jedno tamo. Jeste se umorila? Koji? Vaš. Otišao na teren. Kako to da kuriš, kaže, Vuda došla ruka sa omera, proži menku. Obično mi ono ovdje redi. Ne žao što si vodu. Otišao jučer ujutru. Svata vije za 12. Da sjedu u Kosovini, hajde. Idemo u strini. Kod vam. Ne plaći, voli ga u Kosovini. Išla je do dalje. Ovo je negdje.
Ne znam, ovo je nevidljiva, ja sad. Dobro, sad kad smo više. Aj sad, ja to mi je dobro. Eldine, kdo je god uči? Preo vam prvo ide. Mulda će nama, bude sve službu, ko se oženi? Ja što ću ga? Pa mora ti njega ženi. Pa mora ti njega Što ženi. njega oženi jedno, to je više. I on je vama to poženi. Eto, ovako, neće. Nema Useina da rekne, velimo nju noć. Dio, crno kiselje. Nemojte u ševina kola ići, ostaćete. Ne mogu poznati. Ne, moja zemka. A liči izgledanje ko se ne može. Ja se gledam. Rijeka moja zemka. Jedan li ti? Nema čovjek dana u telefonu za mene. Jer to njima prvo ide kada, posebno se njima dali samo za ome pince i sad, to drugi put. To je se najbolje. Od on živo ostalo Ništa ne zna, jel da? Ja sam rekla da čekaj. Ja sam vidi samo što je dobro do. Ali nije bila neko odnosa. Ne ti štetni, evo. I kako si mi našao? Lijepo. Ja ćeš bio pa tako opisuje. Vidite što je slast je odnog došlo kraj dom. A gor imao Igora dom slađi. Ostavi kako je bilo. Pipni gor, pipni dom najslađi. Ustaj. Hej, zamila, Boga mi žela. Gledaj, ne možeš mi Će me niko ni četan da. DJ Backstrex. Smiješ se. Uj, Ne mogu gubce smijeti. ne možeš ti za Ja lete za babu. Evo imao još jedan vagište za babu. Ti se vidiš od odlaza jesenog dana. Moja kuka ne isti muda. ko? Nemaš mjesta. Oj, Hanže, ako budete pričalo, šta sam pričala? Pa pričujem kako ste vi televizora. Šta će ih pričate? Pričala sam vam svašta. Ne, bome ići sam na kaseti. Nekću. Ja ću bi lota. Smijat ćete, vidjet pa nakuje. Ajde. Si ne sjede. Ma, tetka. Evo ti ovdje, gdje će ići? jedno mahanje onda. Ej, šta je Trina pričala, smijete se, I to mi sve ide, da. Ej, smijete. Snima mesa. Vidiš, snima mesa. To vam je najlakše dobiti u Sloveniji. Na kovu, jel? Spaša, nekakva sam već. Nemam godina još. Most, pa jel sam baš moda, ali eto nekako će ne. Dobro. Ne, pijte. Ne smijekam, nalaz, ne mogu ja smijekam. Mrki, narastu, momak jako. Mogu ja gome, ona mu uzem ništa. A Ješko, pa ti mene zaboravio, hodi dom. Hodi. Ti, ako još preseć to suđu, ovdje ti preseć. Da sam na tvoja čuda je. Uzem ne smijeti. Ja da jesam. Opa, krene glavu. Ti kad rekla da ćeš ti živo sjest? Ni nam naša ni bude. Gurs. Ne berete vi tu sjest, hajte vrat, hvala.
Što ne govori, niko mi ne smije. Ništa ti ne. Kad se bude večer, ne da mi ćemo ustati. To sve naše. Idi tam, neći se opri ljudima. Je li šavirno kuću? Ne znam si. Jes! Boga. Jes, Boga. Da nije zgoru kod Boro. Nisam još. Da nije slučajno isto. Nauči ti mi žao, ne ideš gora. Ne nauči crveni. Domaći, evo. Daj se nam. Daj se metal. Malo. Gledaj ovamo, ej. Sva paši kada, ja vidim. Upri malo dol špeger. Špeger, nemoj izgorkane, vidim za naše sebe. Evo sad sam sebe našao. Ljutica velanje, moramo dijete pozdraviti tamo. Sad ćemo da Sidi rekao da Sloveniju ovdje, nije se pozdraviti. Uoči dijete i ostavite tamo. Uoči širi. Ne znamo gdje je, vidimo što napravimo. Pa vidi se odmah. Oni se ubijeni u korijani. Ko će pozdraviti, šta ti? Ti još pozdraviš. Ja je ona dineta njegovog urada, da je ostalo jedan deseljana koji se nalazi u Sloveniji. Veliku, sa svadbi Halila. Na vrijeme su krenuli snimati, svi se dobro vežu. Još se nikom nije poštovao. Ti čao, babu nisi. Samo sa njim. Hoćeš konobar upad? Ne pikala si konobar. Ustani, ustani, ustani! Pravi su veće stole što jest. Nije sto podjeli. Ula, ne si plaćal malo, ne jedno. Moj meni čeli, evo. Ođa! Sebi jedno. Dok ti nismo Doboju gulce. Došao sam prije 2 sata. Iz Doboja? Iz Doboja direkt. Šta ima na Doboju? Nije sad to od okoline. Šta ima? Jeste dobro smijenili? Nismo. Šta osvojili doma? Moraš konobar. Ma, uskoro. Snima, ide. Evo hoćemo od ovdje da pozdravimo mladence. 2 konobara i ova konobarca naša mlada. Hoćemo da uputimo pozdrave sve tamo prirodno zaposlena u Sloveniji koji su najvjerojatnije došla kaseta do Slovenije, do Halilovi tamo braće. Da pozdravimo sve Slovence, evo i mi se malo provodimo koliko toliko
Pozdravim tamo isto Gadu Smaju, Bače, Dina, Vehida, žene, djecu, sve, kogod zna za Gugu i ko ne zna. Ja, tako bi se ja pridružio u vodi čestika. Nije su. A pozdravim vi i kamermana. Nećemo govoriti ima. Megala. Moći će Borca. Može. Šta još da kažem, eto sve u Sloveniji. Pite, znači idu tamo. Pite idu tamo. To je bilo. Nemamo mi kunja što, kvore rakije, pita, pitati da je tako. Da ne bude kukonje, janjaće i pinjeće. Može. Pa sve ja pozdravljam, kogod upita, znam i tebe. Eto imene, Bože, dragi. Eto vidite, dragi Slovenci. Koliko imaš godina? Koliko hoćete? 17 godina ima, 16,5 ima, eto dragi Slovenci, ovi koji su tamo Bosno Slovenci. Zaljubio sam se. Mašte da im. U Bosni i Hercegovini, jel? Evo, taj vam je stručnjak za... Poslovna firma. Pošto nema struje, natirali smo žara u jednu lampu pa smo ovdje svijetili. Ne budemo tamo da kršamo da samo... Rođaka me kupatiš. Da to ne nosa, on će ostati tu kod tog Cvijetina. Pipu, naravno, pije da zaljeva, a on po 5-6 dana čovjeka nema kuće. Ćemo sad u Ameriku. Ajmo mi. Aj živi, Ti mi nekako tam kad otiš među omladinu odmah si drugačiji. Samo priča. Ne bude i bez Ugo! Neki se dođe tu. Onda si zatvoren. Onda si zatvoren, ako neš radi. Ko radi, ne boj se, ako ne radi, šteš se. Pa ti priča kao će zdravlje. Daj nam Boga te, snimi ovo, kada je znao. Kako?
Se viđe Majo, kreni se malo van. Da ti kosa, ovdje prije. Hoće biti osjaj. Prije. Ne vidi se, mislim, malo. Ne znam ni kako je deo. Aj, ovdje se ja kosa da idete. Osjaj će biti. Samo srednji prst. To je dobro na svijetu, to, da sniste ovo. Vrati kad je bilo i nema. Ovo je ljudina što guje gore tamani, jel ne po... Truje gore. Truje gore. Ja. Nema dalje. Ajde, Čamle, živi. Ajde, Brian. Ajde, zdravi, ajde. Oni čakaju malo prije. Sad je, evo, nema pol minute. Pol minute, neće da gledam ulju. Ti si meni nabaj za ime, vidim da pričam za trojicu. Samo Cipa neće da. Bila sam pustio. Ovaj će mora bio da neke naš uvijek dobio dobitak, pa dobro, bude kako hoće. Bogu nije. Je, hvala Bogu. Da bude hajde sreća. Ako pomoći da bude. Allah daje. Djeda snimte tu. Njega. Samo ti i opet da budeš vesel. Mamo, ne možeš skirati za ovoga. Samo mi budi vesel. Halilo, okreni se malo! Halilo, ej! Halile! Bob! Preostala, daj malo! Znam da je gore, mi jedemo. Nek vidi kako su ukusne. Prsti malo! Mesa malo din, nek vidi. Ja, nije konji što su tam se snimale. Pa nama mesa pokazuju, imamo i mi. Imamo i mi, ja. A imate vi mjesto? Lako, nemojte puno. Samo malo. Da pošaljemo malo Adelisu. Jeste zadovoljni sa mojom? Jesmo, svaka čast. Pa ne opije zote. Ukusno je sve. Dobro. Što mislimo mesa? Neka pita, nam ona Maju izgodi. Uj. Sad će. Ne i ovog bi malo Boga tufat. Neka vide tamo. Ne vide tam, dajde. Reci, evo mene dajte jedin kolače. Haj pozdaj malo u steku. Od vam viđete. Čekaj, slikao ga ovaj. Reci Dine, pozdrav mi Seku mogu, reci daj. Hajde da će ih zadnje jedan poljubac. Hajde. Da dadne poljubac jedan. Molim te, dajte tako, molim. Tako. Nije ti moje. A? Da malo jači, ne čuje. Edis, a koliko imaš godina? Šta ćemo sad? 3, da? Koga je najljepši usovi? Dajte mi tu sine. Ne pozdravi keku na ozvaj. Pozdravi sine koga? Svako, pa? Svima tamo u Sloveniji. Tamo, hajde, stane godina, nek te snime. Ne pozdravi nisku, sine. Nisku, ne kaži. Da im dani jedan poljubac, hajde. Čuj, ovako, vidi, ej, Ernste. Ernste, ej. Ovo, dati. Ali žuri, da. Dam ti ide. Aj, samo jednu kuću. A, to koke. Kam njemu, jel da? A vi? Evo. Evo keko. Stvari, to ništa. Jasno? Nije pobjegao, Halil. Evo Halila. Čekao, bolje ići malo. Hoće dobro se. Bravo, tu! Stiri, nešto. Ali malo korona. Neće doći, ali pa ću zim. Ne, ona neće baš do rano krušaju. Od kad mi nismo praćao. Baš ono, jesi je sredila, baš.
Ej, Bože. Ja sam da te rekli da se čuvaš zabavno, da nije ništa hvala. Čuvala se, skrila se. Najnjoj sad znaš da razmišljaš. Kada vidim gore, spomenik, ja sam ne, ostala sam, najzadnja nasira. Najzadnja. Evo se na voda. Koga ćeš meni? Ajde sud, pa vam. Daj tamo, sjedi. Pričao šta se uzbiljilo? Pozdravi braću, ajde tam, staje. Da pozdrav niko ne mene. Prije će tačno vidi se da nijedla. Pozdrav te, ajde, staje. Rađe posebno. Gledaj vam, ne gledaj tam. Rađe posebno. Gledaj ume. Ne smijem disat kad ne smijem. A ona je znala, kad je? O ja, ne. Sad znam kako, prije nisam znala. Što smo govorili? Ovdje ti najbolje već imaš iz stolca, sjedeš pa... A ja Velina, pozdrav dajte tam. Što nećeš? Žuja, ajde. Oj. Neka nešto Jedno malanje dajeći ovako. Tako. Nemoj se smijati. Lijepo šal čokolada ovako, reci. Šta je reci čizme? Postao iđe mušku, reci slobodno. Što ti nisi možda? Ja. Ostaće ti možda. Nemo jedna recimo petera ne trebaju, nema korisnu priča. Ima, ajde, pitaj šta igra, nema pričarova, pa digni nogu, pitaj šta igreba. Vidi da si bosa. Nebo ja na to, kaki? Dobro, dobro. Ne, Pira Sema, pozdrav braću tamo. Da se one koji gledaju tamo u Sloveniji ima nešto da Semana kaže, recimo. Eto, ja bih pozdravila svoja dva brata, svoje dvije snahe i njihovu djecu. Ali kako uđe pozdravila bi nek moj brat, makar pozdravi. Ako ima nekog mog čovjeka, nek se malo bolje na nos obazuje. Jer teško nam je, mada je bio kod kuće, znao kako je bilo kad nije, što bilo cigaro, kad nije svega, ali nama je bilo tako teško, nije bilo brašna, nisi imao šta kuha. A či idemo šerbe, volan, šerbe je najglavniji. A ja. Šafa je. Ima problema sa kišobranom, iako kiša pada, znači... Što nije rakija, da ste rakiju nas se bolje grili. Dobro, kad sam je odmah. Ševa, nemoj da uleti. Ali kao je sasreću, život je tu grad. Koma je vas i sad neki nakon.
vade li piju? Samo njega paši. Njegove se glave ne vidi ništa. Ajde brzo sad, kad se voliš Nikola. Evo šta sati, mora mi se bupica očita dole, jer mi tebe što ti će. Nema tu ni sve, pa mi smo dama igrali. Ima da nista itd. Jedna mala. Moraj se i ja ženiti, evo. Evo, aj sad ti ja ženiti. To se vrati Marka iz Banjika. Evo nema prije, no je. Znači ti ostan. Neće se nam vrati nikad. Opa će ti što. Cijale požuri, puno prigrava. Bože, evo. Kapa, ja bio spreman. Tamo da koji su dali. Digiše, svaka čast. Hoće li disati? Oni te vide. Nek me vidi. Okusno tištar jako meso. Reci da jedeš Dinovo meso. Dinovo meso jedeš. Ne jedeš luka jebute. Dina je ženu. Ne im pozdravljam. Dina, Vejda, Vejda u mjestu Dina. Najviše mene bola strina. Mene najviše. Jel ti ovdje makar budu ozbiljni, ajde. Pa ja sam uvijek ozbiljna. Kako sad? Jel ti se malo obrišli? Zio, jednu žicu sa akumulatora. Boga mu, Pege na migu i Janek, nikako zažmiri. Trne se sami. Janek! Ćosa je oženjen, ne smijem ja. Ovdje su svi oženjeni. Nema malo snimila, je malo pao. Ajde, su svi oženjeni, nije malo. Svaka čast je.
poljubac. Jedan poljubac. Nemoj me sramoti. Dobro, dosta dišlo, sada. Pa hajde! Jesi ja, malo. Idemo, snima se. Ne, poljubac, svi se. Onda se zamezi bez toga. Hoćemo sve jedan poljubac. Isto kuram ti vjenčan, co? Isto kulja dvoj. Ja se moram isto dati. Nemoj, Rode. Sve rođaci, ovdje je obilo sve. Aj sad mi rekao. Slovence naše tamo. Ti zanova, samanti su ovdje, mi smo ovdje. Nemoj nas!
Evo ga Brko kad je o mene Brko ide ruke. Ovi u ostru. Rođako, bazi se vitam. Gledaj tamo, čekaj, orađe. Da, pričajte nešto. Samo jako nema svajla, ajde bili. Ajde bili. A vi ću nek siti si, rekao, ne vereš ko naj, vi ću, daj, treba ljubu, treba te ljubu. Održavanja poznanica i prekida političkih Evo i vrla sad bolje vidi, no. Ja pozdravljam Rosima, ja Liju i Smoju i Rozu. I Pašana i Pašnu. Hajrudina i Melu. A gdje se on? U Velenju. Jeste. Pozdravljam pastorke u Velenju. Želim im najgore. I djeci i žena. Da dođu nam kući. Ja, zdravi, živi. Njihovom valjda jedinom obveznom primjeru u ovom ratu. Tako je svaku laž očito teško sakrivati. Šta šutite? Evo mi slika žena. Dište malo, dište. Te malo ostavite kašku, ba, joj, vas. Okrenite se. Ja pozdravio tam Šure, Velida i Dina, i ove žene i djecu, nek se puno ne skiraju za nama. Borimo mi se i sa omi. Ja. To će više. Da ne idemo više čuli. Pije li nešto muko? Ja, aj dalje. To ću. Ajde, jako bilo. Našla? Dajde, Julija, ajde. Pozdravljam Dajđa, Ida i Dina. Samo reci Vesnu, Admira, Elvira, Jadelicu, ono više nikoga. I Dajđa. Dajđu, Ejda. Neću sad nikoga. Digni ti tabana, nek vidi. Nema čapa loših. Da pite kakvi moj dobar čorap. Ajde šta ovo i ti mi podaj neki, ne znam.
Pozdravljam sve dvije. Tu je, sam išao tamo. Toliko od mene. Ne znam jeste. Jel to? Ko me zove? Pozdravljam Vesku, Adina i Ona se ispričala, čava troši. Treba kameru. Ajde. Hajde će ju je sliku. Koliki ste naravno? Ma nije socijalno. Da vidi otvori tu bolje. Žena Pere suće. Ima, ja ostala. Pitali. Pozdravi djecu. Žao ti je. Ko je u David Owen je naglasio da će udarna pregovore o ekonomskim pitanjima biti održana u Stockholmskom 3. novembra. Izrazio je nadu da će, ako ne potpisati Usvojeni svoje sinove, predstavnika Republike Hrvatske koji se odlučio obnavljanje elektromreže železničkog saobraćaja i autoputa. Ko predsjednik pozdravljam ovo društvo, mi je to riječ, samo ovo učestvovali u ovome kupu, lijepom našem. Da budemo zdravi, živi, veseli i hvala im kad dođu truta, sestra, kad dođu kroz godinu, daj im ljepša hvala, da se sjete roditelja i svog brata. Svog brata i babu svoga i komšija svoje što kaže da se sjete, moj dragi, da imaju još živi i zdravi. Si žive zatim. Jes, zdravi živi. Pozdravljaju Sredovićane, Amid iz Beadera. Žao nam je mnogo što nisu ovdje s nama u ovom skupu, ali prežalit ćemo, zapamtit ćemo da dođu. Evo ovdje pozdravlja Hanki Zajem u Sloveniji Rifu i Najla Hankića, razumite? S time, ovdje smo na veselju u Brahima Husejnovića, na što kažu, oženio mu se njegov sin Ali. I ovdje sjedimo svi zajednički, pozdravljamo sve u Sloveniji koji se nalaze naši Kruševljani. S time, mi smo ovdje svi, što kažu, veseli smo za ovo vrijeme njegovog veselja i da smo i živi za sve. Pozdravljam Sloveniji. Snimo se. Ne, što i ti malo. Pozdrav, aj Olile, jesi ti pozdravljao braću? Ja pozdravljam samo Zahida i Hajrudina u čast veselja. Stane unučas! Stane unučas! U ime društva našega sve pozdravljam ovako sve tamo i u Sloveniji reda. Da budemo svi zdravi, živi, veseli. Ovako. I dalje. Ajde živi. Ajde Pavle malo ikon. Sad ćete me pukut. Pukut. Nisam se zbog.
Ajde priživite, ja ću vrijet malo, znate. Nemojte se ljutiti, tako vam je to. Živjeli makar! Pa gdje se čitao? Reći ja tebe vrkući. Česti rođak! Ustanite, gospodine. Neće nas moći. Ne me na vama govorim, čovjeka, Boga te pa. Bilo ovako. Tako, evo na došenje, evo. I puno djece. Odnošenja. Gospodin odnošenja. Nije dobio. Ajde, pa evo, svi smo moraš iti. Pa svi smo moraš iti.
koji bi ovu kasetu gledali, koji će gledati u Sloveniji, Njemačkoj i ostale našim zemljama, evropskim zemljama. Gula, daj ti jednu želju da tamo pošaljem. Za Sloveniju? Ja, tamo najde. Za Sloveniju, za Austriju. Tamo za zapad. Aj živjeli. Sad ću. Ima riječ jedini gravatirani gospodin izvolite. Da poznajem sve ovo društvo rada, da poznajemo sve tamo u Sloveniji, Austriji, u svim zemljama gdje se nalaze naši mjesta, rade i rođaci, Kuševici i širom, čitave opštine Vukavice. Pozdravimo, evo mi vidio da se i ovo. Ajmo dođe žeci za zapad, nešto tam se ljudi. Zapad, jesi nešto? Rekao si svoji prijatelje. Čekaj, može. Ja bih želio da pozdravim sve svoji prijatelje i komšije koji sam ovdje sakupili, koji su mi došli na moje veselje. Posebno bih pozdravio sva dva brata tamo u Velenju i sve ostale komšije koji se nalaze tamo, žao mi što nisu ovdje, ali se nadam da ćemo se nekad vidjeti, makar kad doskočiti, da možda i prije. I žao mi što nisu tu, mnogo mi nedostaju, svi smo tu, eto, vidjet će na ovoj kaseti na njih, to i radim da vide malo bolje kako je sve vamo, ja se nadam sve ono najbolje. Još jednom pozdravljam, evo nek idem prazan moju ženu, ako ona ima šta nek rekli, nek ju pozdravlja tako. Mada imaš riječ, nek ju malo bolje upoznaj i tako. Pozdravljam svoje Da sam žensku ne bi se lupao čovjeka. Ovo je ispita. Ali ima kako je žena. Reći da vas samo 2250 ovdje. Gula reći da je bilo 81 godina. Gula, reći da su bilo 81 kula i 4 puluka Kruševici, da se ne krsne 4 puta. Reći koliko je bilo dikulu. Pa to, Halile! Snimi Halile, snimi to. Pa otvori nek vidi da pušiš tako, nemoj! Da su motali. Kod nas su samo ovakve cigare. Nek pošalju. A, hoće, sad ćeš vidjeti, za koji dan. Nema više ni kao. Dama ti ovo. Čubija, ta desno pati malo. Čekaj, čubija, Samo
Pričaj. Ide. Evo ovako, pozdravljamo tamo u Sloveniji, Njemačkoj, naše Kruševljane. Drugo, I poznanike i ostalo. Snima, A oni koji se bore za armiju, ne onaj tamo. Bez obzira, sve im pozdravljam. Iz Kruševice, iz Nojce, i Mahale i ostalih mjesta, sve im pozdravljam. I želim im da što prije se vidimo. Nije nam tako i dobro koliko nam mislim, nije nam tako i loše. Pozdravljam dva djevera, jednog u Sloveniji, jednog u Njemačkoj, i Vujnu i Dajeću u Sloveniji, njegovog sina koji se oženio u Seudina i njegovu ženu. Ja više nijem šta koga da pozdravljam, sve ih pozdravljam redom. Pozdravljam sve tamo u Sloveniji, posebno pozdrav svojim Amići, Mamići, jedan u Sloveniji, jedan u Njemačkoj i Dajeći svoji i Vujni Rossi i Seudinu njegovoj ženi. Ima u Svatovima gdje se našlo oko 110 zvanica, ima danas skoro toma. Evo još se veselje odvija, ovdje tam pozdravim gradu Smalj, sve dva vađe. Evo, ovdje malo konobarišemo, još nisam se napolje, sve kao trenutak. Sve tamo od nas, selam, pozdrav, masu iz Kruševce, svijema Bosancima koji se najviše zalažu na našu. Gotovo onim izbjeglicama, vojnim obaveznikima. Vojni obaveznici idete da se vrate, imamo sad oružja i zadnja dovoljno. Evo vidiš, da pozdravim i želim sretan brak mladencima. Tamo u Sloveniji, Njemačkoj, onda Austriji, želim da pozdravim svoje obitelji, ovako, rođake, familiju, kao prvu zeta Seada, sestru Hadžibu i njihovu djecu, Almu i Amelu. Onda Daježića Seada u Austriji, Suvadu, njihove porodice, istu rođaka Emira. Najsvjetlija na nebu svijet